Oh, lompat dia. Woi, hati-hati. Woi. Nih. Wow. Tolong. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mencobakan misi lain dari Call of Duty. Nah, di sini kita disuruh ngapain nih ya? Coba kita lihat. Ada disuruh cari. Nah, ini kayaknya misinya di Gunung Salju ya. Perfect for your undercover assignment. So Makarov is the prize. Makarov's no prize. He's a whore, a mad dog killer for the highest bidder. Just remember your new identity. It'll keep you alive. Welcome to the 141. Best hand-picked group of warriors on the planet. It's an honor, sir. When do I meet the rest of the team? They're on a mission recovering a downed ACS module behind enemy lines. Their feet wet? Imagine they're just about freezing right now. Oke, teman-teman. Wow, sekarang kita berada di Gunung Salju. Wow, gunung es ya. Oh, ada pesawat. Gimana bro? Aman? Oh, katanya suruh pergi nih. Wah, hati-hati jatuh nih, kegelincir jatuh juga kita nih. Oke, pelan-pelan. Ngeri ya kalau jatuh ya. Pelan-pelan. Oh. Kita sudah ikutin dia. Oh, nah, hari ini kita ke manjat tebing ini. Manjat tebing di gunung es. Oke, kita sudah ikutin dia. Oke. Aduh. Berat juga ya. Jauh ini perjalanan. Wow. Hati-hati bro. Oke. Kamera sampai. Aduh. Iya. Akhirnya sampai juga. Mana sih kawan? Oh, lompat dia. Woi, hati-hati. Woi. Nih. Wow. Tolong. Tolong. Aduh, bro. Tolong, bro. Aduh. Iya. Oke, thank you, bro. Hampir kita koit tadi. Oke. Aduh, dingin kali di sini ya. Nggak nampak apa-apa nih. Oke, senjata sudah siap. Coach, check your heartbeat sensor. Nah, You should be able to see me on the scope. nah, jadi ini sensornya ya. Any unrecognized contacts will show up as white dots. Nah, jadi sensor ini kalau ada orang nampak dia. Berapa meter nih? Sekitar 10 meter mungkin ya sensornya. Nah, itu sensornya udah ada tuh. Warna biru. Kita ganti senjata dulu ya. Kita ganti pistol dengan apa ya? Susah juga pakai pistol nih. Oke.
headshot ya. Oke, katanya kita disuruh masuk ke sana sendirian nih. Dia yang cover nanti. Oke. Let's split up. I'll use a thermal scope and provide overwatch from this ridge. Use the cover of the storm to enter the base. You'll be a ghost in this blizzard, so the guards won't see you until you're very close. Keep an eye on your heartbeat sensor. Good luck. Oke, ini kita sini harus hati-hati. Biasanya ada musuh sih. He's mine. Nah, kan betul ada. I'll take this one. Tembak kepalanya. Dia diambil sama dia. Suka kelem punya orang. Oke, biasanya sini ada juga satu ini. Ini ada satu untuk menjaga. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada? Enak kali ya. Tidur dingin-dingin. Alright, I've tapped into their comms. Head southeast and plant your C4 at the fueling station. We may need to go to plan B if things go south. Oke, pelan-pelan tadinya sampai sadar dia. Kepala kita tembak. Duh. Headshot. Stay out of sight. You've alerted some Kayaknya guards. ada orang datang. Sebelah mana? Woi, sebelah mana? Woi. Mana nih? Ada yang datang katanya. Sudah. Tuh. Aduh. Heads up, truck's just stopped. Stay out of sight. You've alerted some guards. Itu dia. Code handlers. Teman. Aman? Kita lihat dulu. Ini dia. Satu lagi mana? Mana nih? Oke. Habis. No, that was sloppy. Roach, search the northeast part of the runway for the fueling station. Oke. Dia. Oke, musuhnya satu lagi. Tiba-tiba ini nggak nampak apa-apa nih ke badai. Pelan-pelan. Ini dia. Ada orang. Hati-hati. This one's mine. There you go. Tembak nggak? Tembak ya? Tembak nggak? Nggak usah. Oke, dikit-dikit. Mana nih? Oke. Roach, the fueling station is near the northeast corner of the runway. Hold up. I'm seeing some activity on the runway. Di sini berarti Looks kita like harus 30 habis ini foot tembak move ya. headed your way. Mudah-mudahan bisa. Ada 4 orang. Tuh. Sudah. Satu lagi. Udah mati dah. Tembak lagi. Itu belum nih. Dah. Nice shot. Oke. 4 musuh. Koit. Oke, 40 meter lagi.
Oke, ini misi kita meledakkan tempat minyak ni ya, tentang BBM-nya, SPBU-nya. Stay out of sight. You've planted some guards. Nah, sekarang misi kita balik Picking cari up more kawan kita radio tadi. traffic about the satellite. Stand by. Tapi hati-hati, ini dalam perjalanan banyak musuh kayaknya. Got it. Sounds like the satellite's in the far hangar. Richie there. Oscar Mike. Hide. Nah, ini 2 orang. Tua. Mampus. Ini hati-hati. Oke. Ini kita balik lagi kosong. Nah, ini 2 orang nih di helikopter nih. Gimana supaya jangan ketahuan? Lari, oke. Jangan sampai ketahuan pokoknya. Oke, clear, aman. Aman bro. Oke, hati-hati. Oh, ni. Tembak. Wah, headshot. Picking up large heat signatures near the tower. Could be BMPs. I'd avoid that area. 38 lagi. Roach, I'm waiting behind the hangars at the southwest bukan sini, corner of the sini. runway. Kayaknya sebelah kanan bro. Sebelah kanan, yuk sebelah kanan. Sebelah kanan. Lari, sprint nih. Nah, ada betul nih. Ini sebelah kiri. Sana bawah. Oke bro. Ya, enak kali tunggu sini ya. Kita hampir mati di sana. Dam. Ya. Bro tembak nggak bro? Kayak bisa di sini ya. Balas dendam. Bantulah tembak dikit. Ini ada gudang. Garasi ya. Coba kita cek di atas ada apa aja nih. Kita disuruh ke atas ya. Suruh ambil apa di atas? Nah, atau apa nih? I'm being compromised. Keep a low profile and hold your fire. Kayaknya ada sesuatu terjadi sama kawan kita nih. Apa nih? Udah ketahuan. Dikepung nih. Roach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Nah, kita lidikin ya. Ini yang tadi kita tanam nih. Kita tembak terus. Stay close and hug the walls. We use the mix for cover and cross the tarmac to the southeast. Ada tank. Gimana kita bisa lari? Let's go. Aduh. Head to the mid. I'll cover you. To the east, folks. Go. Oke. Handphone kita handphone. Si bro itu. Bro. Bantu bro. Aduh, habis pula. Oke. Dia naik nih. Sini aja si bro. Di sini ya, di mana nih? Di sini ya, di mana? Sudah ganti. Mana nih kawan? Mana aku? Aduh, ada ini orang ini. Udah di sini deh kawan. Berlindung. Ya, habis anak lagi. Aduh. Mati kau. Katanya suruh lindungi. Cover. Dulu. Kita terjun. Oke. Ini. Tukar senjata dulu. Headshot. Kita cari headshot. Oke.
Wah, mati. Kami habis ya. Jom. Turun macam mana? Take that snowmobile. Ya, suruh naik ni. Cepat naik. Satu lagi. Nah, ni. Okey. Sekarang misi menyelamatkan diri. The primary exco point is compromised. We're en route to the backup LZ using enemy transport. Meet us there. Over. Macam mana dia ni? Tangos there. Just outrun them. Go. Helikopter ni. Keep moving or you're dead. Turun. 20 meter. Hati-hati. Hati-hati. Tabraknya. Bam. Terus. Terus. Iya. Tambah kecepatan. Terus. Hati-hati pohon. Terus. Wow. Bang. Oke, akhirnya kita selamat. Ini helikopter kita. Terus. Wah. Duluan kita sampai ternyata.